Edeng aden awak bisa dapang anake ngadani gagianane bukan nyampat anak saya tumbuh hilang luhur abu kata dia penadire anu liu pelajaran. Om Swastiastu. Inggih igedani sareng sami titiang Kadek Suryantari penyuluh bahasa Bali saking Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sane pule amongan ring desa Abian Semang jadi ngaturan induk pepelajaran aksara adu suara sekadi sekar majpat wau boyeje titiang ngadenang awak bisa utawi nasikin segara puniki wantah imbe pepelajaran anggen iraga sareng sami angge iraga dangan melajahin bahasa aksara Bali. Nggih sane mangken durus biasa ya. Nati nike sani kuastani aksara abdi suara. Aksara inggih punika ceciren utawi gegambaran suara sani kemedalang oleh manusia. Arde inggih punika setengah utawi artine. Aksara arde suara inggih punika suara sani kemedalang rikalani keucapan inggih punika preside sekadi aksara wianjani niwa aksara suara. Yening sekadi aksara wianjani wangun nyane manggeh sekadi jati mulu inggih punika ya ra la wa. Yening sekadi aksara suara wangun nyane mauah dados pengangge ande suara inggih punika nani bunyi gantungan niwah situ kebun. Seluiring kruna lingga kalih kecap yening silih tunggil kecap nyane utawi kekalih kecap nyane aksara ada suara punika sekadi wianjani umpami diyu yuyu siye rase sere rare sele lebih lele lue wani. Kruna rengsor puniki aksara ada suara sekadi suara umpami tadi biasa putra kana sukla plaga satwa
buaya. Sejroning krunelingga yening kecape ra buung surang utawi ring pungkurnyaning wenten kecap antuk aksara wianjane. Aksara ne nika kegentusin antuk aksara nerambat. Umpami margerani, warni, rune, sukerene. Pekeleng. Aksara ada suara niwah le dan wenang mepepet patut kebentusin antuk rerepe niwah le leng. Umpami lekan rere. Gantungan le wenang mepepet satu wonten gantungan re utawi wung dan wenang mepepet kegentusin antuk buung mecendak. Umpami leganjur krepua. Yening kecap rune marupa rerepe mangga ring pungkur aksara wianjana nengan patut meuwah dados gempelan rerepe. Umpami wenten reti sapu. Inggih wonten asapunika presiden aturan titiang menasugeng rene sinapuri. Upo titiang ngantuk para musanti. Om Santi 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 Om.